Kulesikhathi lesi ngicela sikhulume ngendzaba yemadloti. Ngiyendile ivideo ngachaza kabanti ngemadloti. Namhla ngifuna ukukhuluma nje strictly ngemadloti because kuleya ngakhuluma nganaba ngabala lokunyenti. Namhla ndakhuluma ngedloti. Lidloti ke sito sathi ngule spirit semuntu. Ngishito ngathi umuntu uhlukene kathathu kunemphefumulo ngiloku lesiphefumulako. Bese kuba nenyama ngilena leni ibonako bese kuba namoya moya ke ngiloku leni ngakuboni moya ngiloloku uqala kuvuka kumuntu kuphile kumuntu ngelanga lomuntu loyo emukela Jesu ubese uyaphila ke lomuntu loyo sekuthiwa ke sengumuntu lophelele loticu dinzathu yingci usete Jesu kuwe wena umoya wakho usuke ufile wafa ke ukuleso simo leso ngiwo ke lo moya la bese uyawuthatha ke sathane sowudlala ngawo sewenda uyawuvusa wenda emadloti uletha le mimoya lesibita ngithiwa ngemadloti these ancestral spirits ngiyethemba kuyevakala kunemehluko kakhulu ke kubantu labanemadloti nemaKristu ngifuna ukuyicacisa lento ukuthi abantu ba-understand lokho ukuthi angeke ukukhonde lokubili labanye bayibacabanga ukuthi sikhonde emadloti sonke siba uNkulunkulu sikhonde emadloti noma ngiyinyanga ngwaNkulunkulu uNkulunkulu longiphe ubunyanga noma nginemadloti all those things ngifuna ukuqacisa namhla ukuthi ayikho into lenjengaleyo emadloti nje aphambene naNkulunkulu ukhuluma ngempumalanga neshonalanga ukhuluma ngebumnyama nekukhanya kude nje budlelwane emkhathini wemadloti naNkulunkulu ngiyethemba kuyevakala that is why liBhayibheli lonke liyakukhondema lokho emadloti liwaveta njengemadvodzana aSathane njengoba ngishito ukuthi ngemadvodzana aSathane ngoba Sathane usebenzisa lo moya webantu labafile bafe bangakholwa that is why mina njengenceku yaNkulunkulu umprofeti ngeke nje mina ngithi emva kuba sengifile bese kuthiwa abantu abami basebanemadloti bangenwe lidloti lemprofeti wandile ayikho into lenjengaleyo sonke isikhathi lidloti liba lemuntu longakholwa especially bathakathi netinyanga ngibo lalabafa baguquke babe ngemadloti labo bantu labo ngiyethemba kuyevakala ngeke umuntu lokholwako afe abese soyaguquka soba lidloti ngeke uve nje kuthiwe umzalwane ungenwe lidloti lemuntu lokholwako uma nje kuthiwa banibani ungenwe lidloti la gogo noma lamkhulu noma laba ubo wathi kusomkhulu wakho loyo shothi use Hades umele kuyesihogweni uyahlushwa lapho akhona lo mkhulu wakho that is why Sathane awebile lo moya wakhe wonke umuntu nje nakuthiwa banibani unedloti labanibani loyo banibani labamshoko losagucuka abadloti lokho liphawu lekuthi loyo banibani usenzaweni yalabafile lebitwa ngekuthi iHades uyahlushwa ngemalanga bemlilo that is why ekubhuleni sonke isikhathi inyanga tithi kuyakhala bakini labaphasi bayakhala ngoba vele bonke labasesihogweni bayakhala noma kungasiso sihogo namhla kusese iHades kodwa bonke abantu abaseHades bayakhala ingako kuthiwa labaphasi bayakhala ngiyethemba kuyevakala so now kuthiwa nje unemadloti wena usuke usentshentiswe umoya wemuntu lokhalako lohluphekako kuyahlushekwa eHades so lidloti ke sengichazile ukuthi ngemadimoni lawa lembathiswe spirit semuntu lothite lofile ambathiswe leli demon bese leli demon selitimanifesta noma selitiveta lingilomuntu lofile kusuke kulidemon mbamba lo muntu loyo usuke ase Hades ahlupheka kuyevakala bese sesiyendlula ke siyabuka lokuthi umehluko wemzalwane nemuntu lonelidloti kuhlukana kanjani ngoba ngishito ngathi kude ebudlelwane kulento letimbili umzalwane noma likholwa umuntu logezwe ngengati yaJesu thina siyathandaza sithandaze sithi ingati yaJesu leqitheke esiphambanweni ayehle isigeze thina ingasigeza lengati yaJesu siba bantwana baNkulunkulu siba ngemakholwa sibe bantwana baNkulunkulu lesebasinzisiwe ngoba sisinziswe ngani ngengati yaJesu saqolelwa tono tethu then kanti ngala ebudlotini bona
bagezwa ngengati yembuti thina ngalapha sigezwa ngengati yaJesu ingati yaJesu Jesu uphinze avetwe njengemvana noma njengeliwundlu ngumntwana wemvu imvana ngumntwana wemvu Jesu ke uliwundlu laNkulunkulu ngiyethemba kuyevakala losho ukuthi uNkulunkulu wethu uyimvu Jesu ke ungumntwana walemvu uliwundlu kanzi ngale tinyanga tigezwa noma ke tethwasa ngengati yembuti ngiyethemba kevakala tinatha ingati yembuti kufike esigabeni lapho benda lemisimeto yabo izihambe iyofaka ikhathi netinyoka lethi shwayi tonke tinyanga tinetinyoka tiyaphila netinyoka bayakwathi kona ngizange sengibe inyanga kodwa bayathi nasetindumbeni tabo ubona kunetinyoka in ba related etinyokeni sizathu yini sathane uvetwa liBhayibheli limveta njengenyoka liphinde limvete vele njengembuti ingakho ke bona bagezwa banathe nengati yembuti abanathi abagezwa ngengati yemvana noma yeliwundlu abagezwa ngengati yaJesu bona banathiswa ingati yaSathane lo melelwe imbuti ngiko liBhayibheli athi Jesu ngemhlawe kuphela uyawehlukanisa timvu netimbuti atibeke ngesencele leto timbuti tase setiyagalelwa setimiswa esihogweni lapho neyise uSathane uyawube seyena sowusilisha uyawusilishwa ngaye kuyawuvala tona tiyawumendvulela letimbuti tiyawendvulela Sathane esihogweni letimbuti ke ngitiphi ngulabantu laba labakholelwe emadloti because Sathane uti manifeste noma utibonakalisa alidloti endele kubantu batomkhona bantu labakhonda emadloti bakhonda Sathane indirect unknowingly others knowingly ngiyethemba kuyevakala others they are ignorant that is why utawuva letinye tinyanga tithi sine uNkulunkulu because bona they believe but bana moya waNkulunkulu moya webungoma moya wemadloti ngumoya waSathane loyo umuntu lona lo moya loyo usebenzela Sathane ngumoya umuntu lotawufa ahambe aye ekulahlweni ngiko neBhayibheli incwadi yasembulo lapha kubo 22 liyaqhaza lonke le list yalabantu abayale kufa ekhathi zona letinyanga lonke lehlobo lebantu lolikholelwa emadlotini ngekushiyana kwalo ngoba kunebathakathi kunetinyanga kunanani ingedla kunetanusi konke lokho soloti inhlobo tebathakazi soloti inhlobo tebantu labaya esihogweni labakhonda Sathane bakhonda Sathane laba bantu laba Sathane uti manifesta kumuntu ati manifeste njengelidloti lethi swahili iBhayibheli lithi ifunelwani indlela yabaphilako egameni labafile ngoba umuntu angaze afe akasakwati lokwenteka ngaphasi kwemthundo welanga nguphi ngaphasi kwemthundo welanga kusemhlabeni la siphila khona ngoba lilanga likhanyisa emhlabeni eparadise akunalanga eHades akunalanga ngiyethemba kuyevakala so umuntu lo seafile akasakwati lokwenteka la emhlabeni ngiko liBhayibheli lisendele sibonelo lesihle malisitshela ngencwadi malisibonisa umfanekiso waLazarus nesicebi ukuthi umuntu nakafa wenda njani kude le process lapho yeguquka ube lidloti uthi ungafa na ukholwa tingelosi tikuthathe tikmixe eparadise na ungakholwa emadimoni akwehlisele eHades kude ke le la ufike khona bese kuwendeka i-transfiguration or i-transformation so uya transform balidloti kodwa lokwendekako Sathane weba lo moya wakho lozulako ngoba wena wafa ungakholwa ngoba ngekweLibhayibheli vele uma ude eJesu wena usuke ufile uphila njengebantu noma ngabe uhamba ngekhumbi na ubona lo driver lo nje angakholwa wena ubo wathi ukuthi leyo khumbi leyo ishayelwa lithuna ishayelwa sipoko noma ibhasi noma ngabe lo muntu akakholwa ubo wathi le bhasi lenigibele ishayelwa sipoko lo muntu loyo ufile aphila ngiyethemba kuyevakala lo sekumele lokusele nje ukuthi kwentiwe imemorial service yakhe lebufakazi ukuthi vele ufile lo muntu loyo wafa ke lo muntu loyo angakholwa nguyeke lo moya wakhe ladlala ngawo Sathane bese uyawuguqula so wenda lidloti emadloti ke ngilabo bantu labo ngulamademoni lawo lafa ngilama-demoni la manifesta ati hlobo tebantu labafe bangamati Jesu
Jesu wafa nje ungamati Jesu wena ubalidlodi Sathane udlala ngawe uphila aphinde adlale ngawe sowufile ngethemba kuyevakala kude ke budlelwane emkhathini welidlodi nekukholwa thina sigezwa ngengadi yaJesu bona bagezwa ngengadi yembuti imbuti ke nguSathane ngethemba kuyevakala thina sina Jesu Kristu umsinzisi bona bana Sathane ngethemba kuyevakala that is why basebenzana netinyoka basendele emantini tonke indoda yabo uthambelana nebusathane na ulibuka nje yonke ilist yabo konke kwenta kwabo nje le culture yabo le tradition yabo inebusathane ekhaya ibusathane vele in everything busathane ngoba vele yinfo yaSathane kude bungqwele lapho kude ke budlelwane emkhathini wemntwana emadloti nekukholwa inkosi nibusise amen.